Salam guys, welcome back to my YouTube channel. Andito ka ngayon sa Imay Vlog. Salamat sa pagpapatuloy ng panonood ng mga videos ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe, just click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify ka sa upcoming videos ko. Paning bơ
tapi gedilan na inoor denakom usapa mayo bikaran. Ya pesida pasawaluman ako de pumpong anu pala
kadeneran anain sana pikir irabi ulawan aku sadar harapan nimbang amai nambah unati kuwairende nangko sapa mayo bekalala sapa nata seorang manis. Perarang kuno ko kai dua wedang ka alabi arawa ko ni nareni bona ko ni saya sakata na betul naik dua wedang karena kaki dia nangke amari bunak kamari samari buna kamari baun sopaning bengaminum benagubu beang kurang suwe kainu tade dena kareni buna kaunian dede nasina koro nanai nurun deneng kau sata demang naku ku sakai sang ape akalang busaka sama palawat demang pagnai bang
no panada ilalag sarate nai dua widukan lamiara wa kaunian nai no ribuna ko
tagin pag nakalilim buwerakan nawanak anorang kuno nagugudu nakabenda mialang paris sisima awang ni panimbu Napena taswa orang kamani Karanon deling-deling ko Kararanon korona deling-deling ko Kau mangko di nama pikirai ni deloyong rakan napi sigi dalin dilen nakasaw dengko salo delen delen kami tang kededen sadar dalin deling kau nangkap pemana delin-delin nakalipatan akong kedelin-delin ko nanay no kadiri doon delin-delin salah kau delin-delin Kenapa sama watan delin-delin Kenapa nalan aku maran dengan delin-delin kau di maparau delin-delin iname kami nayung ka delin-delin ko
mau bengkakalipate sabisin aku buani dalin-dalin ko pikiran ka dalin-dalin nasa ka man soram buyong dalin-dalin ko wadi ko geraw udan dalin-dalin aku maaran dengan dalin-dalin ko Bapak pikiran ka na basodera nun ka Akabaso kalabang kau na budera nung puruan kaden sadera sumiyong sama watan nasa ka na so gugunatan apa naman ka apa ni bengami inung bewada tua magenduga sorak dalin-dalin ko na inawala mang adayon denanakan ang kamataglamu mana sa pikir dalin-dalin ko Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe.